Hi guys, thank you for watching this video with me for the welding term 2 learning papers for the year 3 group. Please, I want you to bear with me as this video will be in English as well as in Afrikaans. Goeiemôre almal, dankie dat julle die video saam met my kyk vir die swyswerk termyn 2, die leerpapiere vir die jaar 3 groep. We can start with our first module. Our first module will be safety rules. Guys, I need you guys to make sure about this. This means safety in the workshop. There are two different styles. Safety rules and then rules of the center. Don't get confused between the two. Rules of the center means you must be on time, you must work with permission. The safety in the workshop means you can't run around, you must use the correct tools. Veiligheidsreëls is ons eerste module in die sentrum. En ek wil hê julle moet baie mooi kyk en onderskei tussen veiligheidsreëls in die werkswinkel. Julle moenie confused raak nie, want jy kry ook veiligheidsreëls in die werkswinkel, sowel as werkswinkelreëls. Nou werkswinkelreëls is waar ons gesê het, staan in 'n ry buite in die sentrum voor jy inkom, sit by die tafels, wag vir die onderwyser se opdragte, terwyl die veiligheidsreëls behels die onveilige handelinge en die onveilige toestande binne in die werkswinkel. Then we go to our module 2, which consists of hand tools, the use and the safety rules thereabout. Handgereedskap, die gebruik en die veiligheidsreëls ten opsigte van dit. Let's take a look at this column. You will receive a column like this. In column 1, there's a tool and the equipment. On the bottom left corner, you can see a number 1. That means you need to write the tool's name down. In the second column, the use of the tool. And in the third column, the safety rules. In die eerste kolom skryf ons die gereedskapstuk se naam. Links onder in die hoek sien jy sien is nommer 1. Dis waar jy die naam skryf, byvoorbeeld kombinasietang. Dan in die middelste kolom die gebruik van die tang en in die laaste kolom die veiligheidsreëls. Met ander woorde, hoe gebruik jy hom veilig en hoe verberg jy hom. Then we go to our module 3. Module 3 consists of measuring tools. Measure different lengths. Now, measuring tools, we all know there are different tools. We talk about a steel ruler, we talk about a measuring tape, and you must make sure that you can measure different lengths in millimeters, centimeters, and if necessary, in meters. Ons kyk by hoofstuk 3 na meetgereedskap. Nou by meetgereedskap moet ons seker maak, ons kan verskillende lengtes afmeet. Het sy dit millimeter is, centimeter of in meters, jy moet die verskillende lengtes kan afmeet en kan aandui. Then we take a look at our module 4. Our module 4 consists of studying welding joints. Now guys, there are a few welding joints available, but we are only concentrating on the 5 basic joints. Leer asseblief die verskillende swyssymbole en lasse. Maak seker jy ken dit. Daar is nie net 5 nie. Daar is 'n hele paar van hulle, maar ons konsentreer net op die 5 basiese swyslasse. As ons na hulle kyk, number 1, our butt joint. Number 2, our corner joint. Number 3, the edge joint. Number 4, a lap joint. Number 5, a T-joint. Soos ons in Afrikaans kyk na die verskillende swyslasse. Nommer 1 is 'n styklas. Nommer 2 is 'n hoeklas. Nommer 3 die kantlas. Nommer 4 'n oorslaglas. En dan nommer 5 die T-las. So maak seker jy kan die verskeie lasse identifiseer en teken. Guys, just to confirm, make sure you can identify the joints and you can draw the joints with their names. Looking at module 5,
Module 5 is all about furious and non-furious metals. If you can remember, it's all about magnetic and non-magnetic materials. So the furious metals are the ones with metal in it. So if you take a magnetic and you put it on, it will stick to it, then you know it's a furious metal. If you don't stick, you know it's a non-furious metal like copper and aluminium. Leer ysterhoudende en nie ysterhoudende metale. Onthou, die verskil is magnetiese en nie magnetiese materiale. Ons kan dit maklik toets dat wanneer staal yster bevat en jy vat 'n magneet, sal die magneet klou aan die staal. Dan weet jy dit is 'n ysterhoudende metaal. Wanneer hy nie klou nie en hy gly af of hy val af, dan is dit 'n nie-magnetiese materiaal. En 'n nie-magnetiese materiaal is byvoorbeeld stainless steel, aluminium, koper, sink. Looking at our 6th module, study freehand scale drawings. Guys, remember, you can only use your hand. You are not allowed to use any instruments like a ruler or a compass. All drawings must be by hand. Leer die vryhandtekeninge volgens 'n skaal. Dis belangrik om te weet dat jy geen gereedskapstuk mag gebruik nie. Jy kan slegs jou hand gebruik en 'n potlood. So alle tekeninge moet per hand geteken word. Then remember the different scales. Onthou die verskillende skale. If you look at scale 1.1, if the drawing shows you 10 mm, you only draw the line 10 mm long. If the scale says 1.2, when it's 10 mm, you only draw the line 5 mm, half the length. When the scale says 2 to 1, when the drawing says 10 mm, you draw the line 20 mm, double the length. So skaal 1 tot 1, as die afstand, die tekening wys 10 mm, gaan jou lynstuk 10 mm lank wees. As hy sê skaal 1 tot 2, gaan die 10 mm op die tekening slegs 5 mm lank geteken wees, met ander woorde die helfte, en op skaal 2 tot 1 gaan dit beteken 2 keer die afstand. So as die tekening wys 10 mm, gaan jou lynlengte 20 mm wees. Guys, please remember the exam date. Onthou asseblief ook dan die eksamen datum. The exam will be written on the 10th of June. Die eksamen sal geskryf word op die 10de Junie. And guys, I want to wish you good luck and please be prepared. Manne, ek wil vir julle sê sterkte en wees asseblief voorbereid. Dankie.